ebusia ha eye attention TV eso eya na dano nsem a wokan se de bia de chie bia ene mu nsem obi e de board nyom na nsem enso esisi papa ye e wo Ghana mem ha se ya ye dakra na ye dwen hu kra ye ntiase ye kanso kra na dia ne ye pese wankasa ukotie e de free source na anase nipa na nkasa enum pese ye kra ye ka na ye hu kra edwuriye ene ne sani na ene se kopiem wa Asante Regional police officer ketwa ana ne de eduaboi enye ketwa kra wa pejani ni na edi egu commander eso na obi nim ye ba ye ba kofa mu nkyiremu ede abesomo yenko ne kwaje mu nkyiremu embra nana mituwe minton koke nanso ni ami yonko police ni ayefe na sare one ne commander ayefe de Stephen Boadu eni akadadafi akabom senana ombegu manim ase yede mu ko Asante Mampon na asem kesie bi esi ho papa bi wakobbodu yehuhu bi ama sesei enkrofo da wona na nipa na wo bodu ane ye posini de wo bodu dua no nso eye posini foforo ka ho enu nti posini kuma enu abo ne command dua enu ode ni nua posini ba ko nso de aka ho na wohwe video no ni sade ensem no tie no a oposini no won shampaboa enu wakogina nsuo no no okura snap ena wokura kosua enu wo kanchi no obobo abosonua sadi enu wo bodua ena kasapa kase ye dia so to fom ye ko bi say ei na wo posini ni dua body asebe na aba posini si ye de asema to ne so onu posini no onu nwi woto nwi eni koke wo Asante Mampon ho enu nti ene asem ye ha uhe video no papa ye papa no ogina video no mse si ye yi no oye posini fiafia enu ohwe wo snap no enti odi gunsuo no eye Kasapa FM Facebook ba Kasapa FM bo modern like page no na wa share posini na ejina obodua no na posini eye ka na asem yi no die nwanwa ni se posini ni dinde Yaya Osman dodo no friend Alaji posini kramoni Alaji ya chese obi ya oboni a fama Allah nesugu Allah so na nyankopon enkyire ne tumi no sa posini yi yade ne ko Asante Mampon no watena wache no wahunu sede ya nkrofo si bodu ya Asante memu enu nti wasue yie pa na wutie nsemu a posini Yaya Osman e kan yi a na chese abosom a wo fredi bodu ya no enye sem kuma na ne nkyire mu ankasa ne posini ya ne dini Yaya Osman yi no nano ena woko interdiction no okoye e oposi mu no emse abosomi miensa ne yede ama no ne yede atwena so ne commander ena esigina ye Asante Mampon se posi ni dia unyi ye wi nyoma sa posi ni wi da bia po Yaya Osman wi o da bia Yaya Osman koke o eni no ena woman interdiction so onko ana abosomi miensa enu ntina nka nkrofo nim se Yaya Osman wo kwa akotena fi abosomi miensa no du a wasen ya ba de nkrofo hunu ya ni se Yaya Osman wo yi ni mpaboa gu ba bi no onam krom ayi ne eton shinapo yi ne eton shinap ne sikra moni de wo de shinapo kwan Yaya Osman se ayi na shinap ani a kire no de ohunu ya ni se wa tot shinap akosto bi akoton kosua wo ko hi na nkrofo di na chi a ensu kase no da Asante Mampon no eho ena posini Yaya Osman wako jina yi ni mpaboa enu ogina nsuo nim no wakanche nsemu a Yaya Osman keka ede anya asem kuma abosomu a wofre ye bebrebe utie nsemu a posini yi kan yi a wofre abosom ba ko tachima mbokyerewa boma paape insu atre botan na na kwasi tade Asante Mampon abosoma hudo nyina enu okeka bom no burunua ne commander ena wo boni dua na uhwe video no wo Facebook a ubehu posini kokko fia kama na numu nsem ni dua ba wabo wasi wi no anye no kreso onum wi no onton cocaine ndi ade na commander eni posini ba ko di asembe to ne so sa na yentie dua bo no a Yaya Osman wo boye no na kwasi tade so na na pape isa usi atra boten isa o tachima bo chirewa isa mo kwa Yaya
Osman adodo na ta from alaji am ye police ni wa santemampo ena da me to nsa frɛ mo se otimfo bi a otimme eyi mi kawa afuma bati ba nana no so man kan sa nana me tiwe mi ntonu wi mi ntonu koke nanso mi ame yakko police ni a ye fe na sare one me commander a ye fe na Stephen Boadu ene atagadafi akabom se nana on be gu manim ase omo se me mi ton wi mi ton koke ene niema bebre enu nti ama me tifie a madwuma abome mosumi mi ensanie yentua me ka nana me de mini tumi o muna tumi ni ahode ni nyansa ni animonyam nyina ya modia nana me to nsa frɛ mo se sare one commander Boadu emfa o mani hu se me ton wi ana me ton koke ana makoto wi ana makoton koke ena mo twro sam e de fa me ho se yenyi madidi a nana kwasita de unu nua nsuatere boten tachima mbo chirewa bo ma pape umedi masem ema me hyɛmo na awatwe se montima me ya mame a na tubu bia ni mumu o na yete ne kwa nana kwasita de unu nua no ngene na mo ye gota o na mo ye nsu atumi wa mumu nana kwasita de Yaya Osman na atene nka no ni buafu adana mudi nwi be bata no na utie nsem no se de nsem ne che no ayese ayi Yaya Osman nwi enye so otonwi ne keke onu nwi no bi se de nkrofo keka okromu kokani ade nyina na posi ni nso abobɔ nwi ni kokan frafra ho sa ye den nko ani posi ni wasantemantam mu na posi company for ye ya na yese wo de interdiction no ye mo abosom emiensa kɔ na kɔtena fie ena krachi wakwa akobodua sa nu na enua pa krachi wo gbo tachima mbochirewa tachima so de sharp unim tachima mbochirewa sharp sharp ena boma pape boma pape nzi atra botan na kwasita de na bochirewa na kwasita de so na pape isa Usiatra boten isa o tachima bochirewa isa mwakwa Yaya Osman adodo na ta from alaji am ye police ni wa santemampo ena da me to nsa frɛ mo se otimfo bi a otimme eyi mi kawa afuma bati ba nana no so man kan sa nana me tiwe mi ntonu wi mi ntonu koke nanso mi ame yakko police ni a ye fe na sare one me commander a ye fe na Stephen Boadu ene atagadafi akabom se nana on be gu manim ase omo se me mi ton wi mi ton koke ene niema bebre enu nti ama me tifie a madwuma abome mosumi mi ensanie yentua me ka nana me de mini tumi o muna tumi ni ahode ni nyansa ni animonyam nyina ya modia nana me to nsa frɛ mo se sare one commander Boadu emfa o mani hu se me ton wi ana me ton koke ana makoto wi ana makoton koke ena mo twro sam e de fa me ho se yenyi madidi a nana kwasita de unu nua nsuatere boten tachima mbo chirewa bo ma pape umedi masem ema me hyɛmo na awatwe se montima me ya mame a na tubu bia ni mumu o na yete ne kwa nana kwasita de unu nua no ngene na mo ye gota o na mo ye nsu atumi wa mumu nana kwasita de piao Yaya Osman dodo na fe na alaji we posi ni University Foundation na asamasna me de jimedi esomo e wa attention TV esomo number and 0548302985 na one no entwetwe komo e fa fa woni bi agyanka mo brewa ene ehusia aha e attention TV so ma mo ni hwa mo de tie me that's